Nego, di Irena? Irena se ubila jutros. Duša neka nije na to, ne. A šta ti kažem, brate, nije ni meni lako. Šta ste s pepelom? Naprosit ću ga niz Neretve. A Boga jeba. Čekaj, kome je ostalo glavnu zemlju? Samo stigao slušam. Kome je Izvini, imao sam donaciju, šta si rekao? Ko ti je donirao? Maskari ovo. O, zalegle vi. Nakon, Spremate za rat, šta je? A pada kiša pa si kacigu stavio na glavu. Ma što je ej? Ma što je ej? Ma nemoj ej, ajde gotovo ma. Prebrao je ovdje, Šta ne zapilaš u pičku mater? Ko je bio dolje, ko gore? Brate, žao mi te. I'm from Sweden. Svin? Sweden, yes. I don't speak Croatia. Ne pričam nija hrvatski, brat. bila ona aktivna, bila. Ma bila produktivna, brate. Mećalo se u nju ko utop. Imaš i pištolj? Još da opališ pa da i tebi imeni ode ekran u 3 pičke, mate. Oprosti, znam da si ga 100% zašto te mršim? Jel vidiš? Sjećam se ko... Pa nisi dobro namjesla to. A znam, a briga me joj, kuć. Ma da. I ja sam isto kući. Di si ti rođeni? Čekaj malo, de tu kameru više sredi u pičku. Ne znam ko je kurac mazjao, bitno je da me prati. Pa znam da te prati. Vid ovo, kaži ti hoću. Ja sam došao ovdje malo drva prodavat, ima jedno 100 metara viška pa ako neko hoće kupiti. Gdje otiš ti na moj stream, rođeni? Ovo je baš bilo. Ovo nam se još nikad nije desilo da neko drva prodaje. Bože. Ovo je neki pljuvaj i peder. I neki pljuki. Izašao s brate moj na YouTube-u i to kako. Izašao. Šta se vozi to, šta je to? Porsche? Da, neki ti izbacio, neki Gigi. Gigi me izbacio. Pričao s njim prije neki 10-15 minuta. Nemoj jebat. Kad si položio? Pa ljuče. Jučer? Baci jedan krug oko. To. Daj evo mater svoju izbacio. Jel bilo ono kad sam guzu pokazivao, je? Jel to izbacio? Koliko me ljudi gleda, sam da pitam. Koliko te ljudi gleda? Ima neki 100 metara viška drva za prodati, zainteresiran, daš ti u pola cijene. Ma daj, ma i skuplje mi daj, ajde. Nema veze. Ma i skuplje? Pa nisu pare frka, ajde. Ako vidite tipa sa plavom majicom i crvenim slušalicama, odmah ga skipajte. Vidi mi ga! Birthday to you. Vidi mi ga! Birthday to you. Happy birthday to you. Evo ti popcorna, vidi, gledaj. Ja. Kak je u tebe? Evo ide, brate, tražim ovdje sve neke budale, tražim nekog normalnog poput mene, pa još na sebe nisam naletio. Dobro, Puki, dobro.
Kad smo na tome, Zajebaj. objavit ćemo rat jedno drugome i gotovo. Otvorio sam mobitel Omegle fino pa onda naleti. Na sebe, jel? Da. Boga mi dobro ti to. Jel muško ili žensko, ko te je obradio? Muško. Ne puštam se ja ženama u ruke. Pametna ti je ta, brate. Ma. Boga mi Bog iz tebe govori. Ali čekaj, kako će ovi drugi ja pričat sa prvim ja? Pa ponavljat ću. Pa ponavljat će zato. Au. Di mi je Ivana? Ivana di je? Koja? Da ona mala s kojom si bio neki dan, vidio sam te, Bog te. Tedi, brate, pozdrav, vidimo se. Sek. Je. Što donačio sam, jel? Je. Kako Ivana? Ivana, bio si s njom iza škole jučer. Da, nemoj lagat, znam da ste se poljubili. Što je? Šta radiš? Šta radiš ciganu? Cigan? Ti to mene... Da, Ne, da. Sisur. Ti to mene vređaš, bre. A di? Pa iza škole tamo. Di ti živiš? Pa ja sam ti treći susjed, Bog te, kako me se ne sjećaš. Tu sve Hrvate vređaju nas. Cigane pa cigane, Sve- šta je on? Sve Hrvate vređaju vas. Sve. Ma koji njebe mater, pa šta trpite to u pičku mater? To nema škole pa se malo... Tako je, štrajkovi ubijaju. Ma štrajkam im ja. Port, brate. Boto, šta radiš? Evo, na poslu kontroliram avione, pa evo, sljedeći mi dolazi tek za neki 3 sata, pa ne znam šta ću raditi, Bog te. A ine, seri, brate. Ako mi to budemo morali nadoknađivati, neće im ja ići u školu. Tako je. Revoluciju trebate dignuti. Tako je. Avione A kontroliraju. evo, 485 km još od mene. Dok dođe do mog aerodroma, brate, mogu umrijeti ovdje. Znači, kad krene škola, svi, nema parole, zastave, zviždaljke, sve, full asortiman sa sobom. Da, Sve, tako je. to. Evo, brate, i meni nešto, evo, neki muve tu se u blizinu kontrolišem, znaš, zajebom, bre. Stvarno radiš, kontrolišeš to. Jesam, pazi, imaš dinosaurusa iza sebe. Ne seri, stani da ga vidim. Kaj si be? Neće u školu zbog njih, mislim, nadoknađivati da ispaštam, vid molim te. Tako je. Ja se apsolutno slažem s vama. Bravo. Tako, ja slažem to. A ček, moraš skinuti naočale da ga vidiš. Brate, da ne... Ne, nego vidi ko te dodao. Ko me dodao? Ne tebe, mene. Evo. Evo ga, Isusa mi stigo. Di si ti? Evo me u Švicarskoj. Tebe? Nije. Mene. Pa di ste, braćo? Kod mene od tebe. Hoćemo ko mene u tebe. Meni sve jedno. Hola, muchacho. Hola. ¿Cómo estás? I no speak. No speak. Dobro je. Ja sam na poslu, ali možete vi doći kod mene u kontrolni toranj, nije nikakav problem. A, ti radiš na aerodromu? Da, Ozbiljno? Čime se baviš? ja sam kontrolor leta. Opa. Eto, moj dolazi iz Egipta sad, tako da eto. Iz Egipta? Da. Ja mislio vi ovi migranti u pičku maternu. Kad mi završi smjena ujutro u 7, onda idem doma. Ček, radiš cijelu noć? 24 sata. A živote robio. B-ring, 2312. Kako si ti kombinacijama? Odmah.
Odmah ću. Jel imamo neki besplatni let, ono? Pa može se srediti. Ozbiljno, stavit ću svoj Instagram. Može staviti. Snimaš za YouTube, 100%. Kako znate, svi to odmah isprve. Znala sam da će znala. Evo neće. Neće. Ne da linkove. Ne da linkove, Slav. Ajde, ostavi ti meni svoj. Inače, student medicine. Znači, dobro liječiš. Odlično liječim, pogotovo sidu. Brate, naravno da ću se zapratit, mislim, baš ću si drago uvijek. Mislila sam da ćeš me skipat kad sam ti rekla da te ubijem. Ma ne. Da se ubiješ. A gledaj, ja se volim šaliti s ljudima. Znači, vi ste psiholog, imam jedno pitanje. Može. Znači, uglavnom imam jednu baku doma koja je zapravo alkoholičarka i voli provocirat. Kako da je se riješim, a da ne utječe na moju psihu? Sve tvoje godine. Kako znaš da mi je rođendan? A eto. Pa ne znam. Rješenje je vrlo jednostavno. Koliko baka ima godina? 65. 65? Yes. I pije od 17. godine, ali svaki dan 2 litre vina, 3 više. Ništa, uz te 2 litre vina uključite joj i litru rakije dnevno, ali one domaće. Je, to je taj. I što sada? I sad klikni na to šta ti piše uživo. Evo ti ga uživo. Ništa, baka će svakako crknut za jedno 10 godina. Ako uključite rakiju... Malo više. Ne, ako uključite rakiju zagarantirano, 10 godina možda i manje. Bate bog. To, reci mu. Pita moja kolegica ovak, krema od marihuane za proširene vene, ali uglavnom glupo pitanje. Ovo živo. Jao, ne seri. Evo smo... Evo ti jedan subscribe, brale. Daj mu lajkić. Ništa ovako. Znači, kokosovo ulje mazat na noge svaki dan. To je, sine. Kontrolišeš avion, ja? Da. Najjači si, bre. Što se tiče marihuane, znači THC je dobar da vam malo te vene popravi, suzi, ali to je samo trenutno rješenje, ništa dugoročno nećete postisati. Ja mislim da ti trebaš njega ženiti odmah, Antonella. Kontante sve te konta. Baba ti je... Ali da je vidite, baka je ekstra. Dijeli par šakom i kapom dok je pijena. Jeli? Pa ništa, kad je trezna, kad ti dopisti ti je zatuci samo sjekirom i bit će sve dobro. Ništa se ti ne... Ma ne, onda... Vidi ovo. Vidim. To je... Ovo zadnje što sam škrabo je bilo s jednim propali slučaj. Znači, propali slučaj. Njemu nema pomoći. Kako je ući u 25? Teže nego izaći. Sve jasno. Sve ti je jasno. Jao, brate.